mentangin van lam shapi yaki kubor kerpang hakabe de ban u COVID-19. Nalor ke South Li ki Jaka balabu ban pet benya yakakwat kakia jong ki priyo haki Jaka rung ki bakan thup yaka berni hat rata chera trikrikila bat bajeng doba labu shu sakiwede ki Jaka kum ha omyam. UMR Marak badai pet yaka Jaka ban pet benya ha omyam ulong bahadu mentala dep ban pet benya hadu palat shispa nyo pongun balasha yaki bakin rung sha East Khasi Hills District ke baha bapo ko Orange Zone. Ulaong banakini donru kinongnya ikitrok baket yakimar bakongsan bat kibriyo bala sakut shakiwai kijaka. Lakmi unti bakumba saw hajar ngut kibriyo kinwan pai sha Meghalaya nakiwai ki jalla jong ka thanjate lamingi hakabanta baningkong hakaba palat khatsan spa ngut kidaina East Khasi Hills District. Ka sarkar jalla kala penya iru yaki bus haki district bapher jong ka Assam bat ka jingle shaw yaki briyo kan beteng hadu ka pratarik menta upnai. Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad ke Sangma ulong bakito kinong shinong ki balawan pai sa kejala ken amla banit pai kilo si kijaka na ki ba kilawan hendrai kidai ban ken mau bakin hap ban sa slem ne kham slem hapo kejala ulong ru bakat to kan ni ki brio ke bala sakut hakijaka bashabar na kathan ke kwa ban man pai yeng no bat ken bei hi naladi yakabailenti Shushu ulong ru baka sarkar kala kranshai bakam long ka babha ban sha ikibriyo na iwe na artli ki Jaka ban wan ka sha Meghalaya hendrai hab ban le lang kumju ya baro. Ka sarkar Meghalaya rangkat ka jinya tray lang bat ka sarkar Assam kala penbait yaki bus ki ban ket ikibriyo jong ka Meghalaya na ki Jaka bapher jong ka Assam ulaban rap shushu nekasngi. Kijingle yaki test hapo kajala Meghalaya kan sanang kambiang shushu nda habalabu yaki kor kibor RTCPR bat Gen Expert ha Pasture Institute. Ka Director jong Health Services MCH and FW Dr. N. Wanswen ilapentim ba kijimbo yaki niki kor na kabantaban test yaki jingpang COVID-19 kadang ya chaprang bat hakabiade bat ka kor Gen Expert ilaong bakinbo yakani hakaway na ki virology lab. Ha India ka jingdon jong kibriyo kibrayo e kijing pang COVID-19 haduk menta ki long sau phau arajar praspa lai phon riungun nakini khatwe hajar news pa andru phawei ngut kilayo e kijing koin bat la plai no yaki na ki hospital kat ba shaja lai spa prabo khandai ngut pat kilaklat no habakran hakinong tho kubor ha New Delhi katanat ko koit ka khia jong ka sokar pedeng kalong ba ki ar phau saw kan ta baladem kumba 6000 nyo phau saw ngut kibriu kibelangat ha ka jingpang COVID-19 kilakon bat kani kalong ka babun tam kibriu balakoit hapo ka shisngi Artle kiling sun bakar pang kila depen biang banit shaw yikinong India ke bla sakut ha United Arab Emirates lasngi palai kawai kan mi na Abu Dhabi Shakochi bat kawai pat na Dubai Shakosikode laong ke Indian Consulate ha Dubai yaki kerteng jong ki breu ki banlet de kini ki atli ki lingsun en sapen mi dak Embassy of India Abu Dhabi bat Consulate General of India Dubai bat kan long kat kum ke jing yo pediang yaki kerteng kat kum ke jing tho laong ban ai shwa ki nong trei ki ba mat la ni yakan du jing e yaki badai na ka banta ka jing le suma bakar ki ne badan kam e yaki long kemi ba armet bat ki wei ki be kan du jing e ke India kala shalan ya udawai hydroxychloroquine bat kiwai de ki dawai badan kam shakiwai pat kiri wat apdeng kijing pang klam COVID-19 hendrai kini kilong shibanta kum kijing rap parabriu bat shibanta ru kum ka khai pateng unong aiktin jong katanat ki kambari u Anurag Srivastava ulong ba wat apdeng kani kapor ka ba e bajenjar hendrai ke India kadang shim ya kijing kitkli ban pendep ya kijing kular kum kawai ne kiri badan batla ban pinmi yaki dawai dashin ke India kaladap ai R.5 million tli udawai kuli hydroxychloroquine kum kala chingarap saki R% tli kiri ka perthai bat kaladap ai ru kumba iwei point khandai million tli udawai kuli paracetamol saki lai phawei tli kiri para lok nong snap play asomantan yaki kuba bakerpang hakabia daybot COVID-19 yakabala walam shapi Dhaka Regional News Unit Jong All India Radio Shillong
This is All India Radio Shillong. We now bring to you a special roundup on COVID-19. Apart from the 4 screening center at the entry point, which includes Bernihat, Ratachera, Trikurikila and Bajeng Doba, screening center are also set up in other places like screening center Umiam. In charge of the screening center Umiam, M.R. Marak informed that so far over 170 have registered, screened and allowed to enter the East Kharsail district, which is an orange zone. He said that the list also comprises of truckers carrying essential commodities apart from those